Bugün ben Doktor Palvan Xalmarat Bopur üçün dualıq verirəm. Doktor Palvan Xalmarat Bopur 1988 yılı 13 yanın 25 günü atanmış Jongo Şinjan Uyghur Abdum rayonunun Ürümçi şəhərində doğulğan. 2015 yılı Beijing Hamkarlık Üniversitesi, yani Beijing Union Üniversitesi'de klinik davalaş fənlərdən doktorluq unvanına erişken. Ve şu yıldan başlap atanmış Şinjan Uyghur Abdum rayonluq Kibi Üniversitesi Tarmıkı'daki birinci doktorxananın iki acıratma keselliklerini davalaş bölümünde doktor bulup işleyen. 2017 yılı Doktor Palvan'ın dadisi, yani Şinjan Tibi Üniversitesi'nin sadık mektep müdürü Doktor Xalmarat Bopur Şinjan yerlik dairələri tərəfindən qolğa elinib müddətsiz qamaq cəzasına hökm qılınğandan keyin Doktor Palvan köp qətim hər xil yollar bilan dadisi Doktor Xalmarat Bopur'un nahaqçılıqqa uçurğanlığı və şu çağdakı siyasi şamalda xizmətdəki rəqibləri tərəfindən ziyankeş qılınğanlığı uçurunu dəlil isbatlar bilan Xitayning ichki axborot organlariga yetkazish tirishchanligida bo'lgan. 2019 yili 11 ayning 14 kunidan 2020 yili 5 ayning 4 kunigacha bo'lgan ma'lum bir vaqtda Doktor Palvan Xalmarat Bopur Xitoyning atalmish Şinjandagi yerlik saqchi doiralari tarafidan tektilinib, g'oyib qilib etilgan. Guvohlik bergan hukmgacha hech qanday usuli yo'q. Doktor Palvan Xalmarat Bopur azaldan hech qanday diniy tarbiya ko'rib boqmagan. Hatto Uyg'ur tilida o'qish, yozish iqtidoriga ega emas. Doktor Palvan Xalmarat Bopur oliy ma'lumotli doktorlik unvoniga ega. Yuqori muqim kirimlik xizmati bor. Azaldan Xitoy Xalq Cumhuriyatining har turli qonun dasturlariga ehtiyotchanlik bilan amal qilib kelgan Xitoyning fuqarosi. Men Xitoy munosabat doirasida Doktor Palvanning izdirgini surishtir qilib, uning hozir qayerda, nima sabab bilan tub qilayotganligini va uning salomat ahvolining yaxshi bo'lganligi to'g'risida aniq uqur berishini talab qilaman. Va uning oilasi, urug' tuqqanlarininki Şinjan yerlik doiralari tarafidan qaro kamchilikka uchirmasligini talab qilaman. Guvohlik bergan vaqti 2020 yili 13 yanvar 20